Nibyo ndabasuje kandi mbahaye ikaze mbifurije kugubwa neza kuri iyi tariki ya gatanu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu. Mboneye kubifuriza kugubwa neza. Turugarutse muri studio aho tugiye kureba amwe mu makuru agezweho kuri bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa hano muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Tugiye kwinjira rero mu makuru akomeye cyane y'ibyakomeje kugenda bitangazwa, ari nayo mpamvu nkomeje kugenda bashishikariza gukanda subscribe cyangwa se sabone kugira ngo turusheho kugenda tubana. Ubu ikibazo gihari biravuga ko ibiciro mu Rwanda byarushijeho kwiyongera, abenshi bakaba bemeza ko biri gukomoka ku ntambara iri guhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23, byaba bikomoka ku bihano byaba byarafatiwe guverinoma y'u Rwanda. Abandi bakavuga ko byaba byaturutse ku ntambara Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Israel barimo, byatumye ibura rya peteroli ryongera hirya no hino ku isi. Izo akaba ari izo mpamvu ebyiri zakomeje kugenda zibandwaho, ariko ari na benshi bavuga bati Amerika yaba yongereye ibihano n'imisoro yo ku banyarwanda. Ibi ngibi rero bikaba bishobora guteza ibyago bikomeye cyane, ndetse inkomoko yabyo abenshi n'ubundi bakaba bari guhamya ko ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kwinjira rero mu makuru akomeye cyane amaze kuba yagenda akwirakwira hirya no hino. Inkuru yamaze kuba kimomo rero, inkuru yemeza iby'ibihano kuri bamwe mu bagize inzego nkuru z'igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda muri rusange, aho ibi byakozwe kubwo kuba kuri ubu u Rwanda rushinjwa kujya mu ntambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakorezayo abasirikare bagatoza umutwe wa 23 urwana hano mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Kongo. Si ibyo gusa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zivuga ndetse na raporo zigiye zitandukanye z'impuguke z'umuryango w'abibumbye bagenda bakora raporo ngarukamwaka hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuze ko ingabo z'u Rwanda zerekeza hariya muri iki gihugu zigatoza ndetse hakabaho no gutanga ibikoresho. Ibyo byatumye bamwe mu bagize ingabo z'u Rwanda bafatirwa ibihano, barimo Rukika Rusisi, Mubaraka Muganga ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Kuri ubu rero ibi bikaba byaje guteza impinduka zikomeye cyane, ndetse bamwe bibaza bati se byaba ari yo ntandaro yabyo. Icyambere kuri ubu ngubu ngira ngo bamwe mu bakora ingendo umunsi ku wundi mu gihugu cy'u Rwanda mu bice bigiye bitandukanye bibabashije kuba babibona, kubera ko ibiciro byazamutse, ibiciro by'ingendo byazamutse, aho kandi byageze no ku rwego abo gusaba ko abakoresha imodoka zihariye batangira gukoresha imodoka rusange kugira ngo mu by'ukuri hasaranganwe ibikomoka kuri peteroli. Ibikomoka kuri peteroli mu by'ukuri bitewe n'uko ibi ngo bishobora kuba byatuma hagabanyuka ikibazo cy'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli cyari gikomeje kugenda kigaragara. Ni mu gihe kandi abaturarwanda benshi bagiye bagaragaza ukutishimira izamuka ry'ibiciro, ririmo ibiciro kuri gaze ndetse no ku bicanwa bindi bigiye bitandukanye birimo n'amakara. Ibiciro by'ibicanwa mu Rwanda bikomeje kuzamuka ku rugero ruhambaye nyuma y'ifatwa ry'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerutse gufata, byashyizwe mu bikorwa ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane 2026. Nibwo ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafashe byatangiye gushyirwa mu bikorwa. Nyuma y'uko ibyo bihano bifashwe, ubu ibiciro by'ibicanwa mu Rwanda bikomeje kuzamuka ku ntera ihanitse cyane. Ibyo birahera kuri gaze, inkwi ndetse n'amakara. Izi mpinduka zikaba zajyanye n'umuvuduko w'ibiciro ku masoko w'ibintu bitandukanye, bitewe n'ingaruka abenshi bavuga ko mu by'ukuri zaba ari iz'intambara zikomeje kugenda ziba. Mu by'ukuri hari ibiciro rero ku biribwa nabyo ntabwo byasibye kutumbagira ngo bizamuke, ariko icyavugishije abantu cyangwa se cyateje abantu kwibaza ni ibiciro kuri gaze. Hari naho byageze hafi aho usanga ngo hari kwiyongeraho ibiciro biri hagati y'ibihumbi 9 ndetse n'ibihumbi 5. Umufuka w'amakara ukaba wavuye hafi ku bihumbi 10 ukaba wageze hafi mu 20. Biravuga ko mu bice bitandukanye by'igihugu mu by'ukuri ibiciro by'ibicanwa bihagaze ku rwego rwo hejuru. Ni bitangazamakuru byagiye bijya hirya no hino ndetse n'amakuru yagiye amenyekana mu bice bimwe na bimwe ngo gaze yongereho hejuru y'ibihumbi 5
urumva kuva ku mafaranga yari ariho hakiyongera 5,000 ni amafaranga menshi cyane. Biravuga ko mu bice bigiye bitandukanye nka Huye ngo umufuka w'amakara waguze 15,000, Nyanza ugura 17,000, mu gihe mbere yari 12,000, Kigali ho ngo waguze 20,000. Kigali umufuka w'amakara rwose ngo uri kugura 20,000 ngo wari uri ku 12,000. Urumva ko ni igitangaza gikomeye cyane, amafaranga ari kwiyongeraho ni menshi. Bamwe rero mu batuye aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari bakaba mu by'ukuri banagiye bavuga cyangwa se bakomeza kuri ibiciro byakomeje kugenda bizamuka, bavuga ko mu by'ukuri aribwo bigitangira. Umunyamakuru mu by'ukuri wagiye agera ahantu hatandukanye yavuze ko Huye yasanze kuri za butike zimwe na zimwe nko muri Ngoma, mu by'ukuri Kigali ndetse no mu karere ka Ngoma ngo gaze y'ibiro 12 yavuye ku 22,000 ijya ku 28,000. Ni mu gihe kandi undi mucuruzi ukora mu mujyi wa Huye rwagati ngo yari kuyigurisha 24,000, naho wo mu Matyazo we ngo yahisemo guhagarika kuyicuruza ngo kuko abakiriya be batemera ibiciro biriho muri iki gihe kuko bumva ko bibaremereye cyane ku buryo bukomeye. Ngo we yahise avuga ati rwose ntabwo twongera kuyicuruza. Umwe muri bo ukorera Ingoma ngo yagize ati impamvu twashyize kuri 28,000 nuko ububiko twari dufite bwashize, hanyuma tugiye kurangura kuwa mbere w'iki cyumweru dusanga ibiciro byatumbagiye, duhitamo natwe kuzamura. Mu karere ka Rwamagana nubwo abahatuye biyumvamo guturana na Kigali ngo naho gaze yaratumbagiye cyane, abayicuruza bavuga ko batari kubonaho bayirangura, aho ibiro 6 bya gaze biri kugurwa 13,500, ibiro 12 bya gaze ku bihumbi 27, naho ibiro 15 biri kugurwa 34,000. Uwo bita Mugisha Innocent acuruza gaze ngo yatangaje amakuru avuga ko impamvu gaze yatumbagiye cyane ari uko babuze aho bayirangura, n'abayifite bagahitamo kuyizamura cyane nyine, ibyo bigatuma ibiciro byiyongera. Ati nta cyumweru giciyeho gaze tuyigurisha ku biciro bisanzwe, ibyatumye izamuka cyane rero aho tuyirangura ntayo, abayisaranganya bahise bayihenda cyane kuko ni bake bayifite. Iramutse ibonetse abantu benshi bakarangura yakongera igahenduka, leta nidufashe abayiranguza bongere bayibone. Mu karere ka Rubavu bamwe mu bakora ubucuruzi bwa gaze mu mujyi wa Gisenyi batifuje ko imyirondoro yabo ijya mu itangazamakuru, bavuze ko ibiciro bya gaze ari aho byazamutse 5,000 ndetse bishobora no gukomeza kuzamuka. Umwe ati twebwe ntaho duhurira n'izamuka ry'ibiciro bya gaze kuko bikorwa na kampanyi ziranguza, nibo bazikura hanze, ni nabo bagena ibiciro bitewe n'icyo babasaba kugira ngo bazigeze mu Rwanda. Natwe turumiwe kuko turi kubura nuko tubibwira abakiriya pe. Uyu rero ni umwe mu bacuruza gaze winubiye rwose zamuka ry'ibiciro ryagaragaye, arimo mu bazicuruza, avuga ko rero atari bo babigenga. Ngo ku baguzi rero, ku baguzi bari kugura gaze cyangwa se ku banyarwanda bakeneye gaze ho ngo bari kurira. Habimana Etienne wo mu murenge wa Rubengera mu karere ka Karongi ngo yavuze ko yagiye kugura gaze y'ibiro 12 asanga yongereyeho amafaranga 3,000 byose. Ati bidufiteho ingaruka kuko twari tumaze kwiyumvamo gaze, twatangiye kureka amakara n'inkwi, leta yashyiraho nkunganire kugira ngo tudakomeza guhendwa, cyangwa igashyiraho igiciro ntarengwa cya gaze nk'uko bigenda kuri lisanse n'amazutu. Naho uwo bita Dusabe Dative wo mu murenge wa Tumba muri Huye ati gaze yamfashaga mu gitondo ndi gutegura amafunguro abana bajyana ku ishuri, none ubu tuzajya dukoresha amakara nubwo nayo yahenze kugira ngo turebe niba yenda mu bihe biri imbere gaze yazagabanuka. Uwo ni umwe wavuze ati ngiye gaze nahise nyireka ubu ngiye kujya nkoresha amakara. Aho gaze ikoreshwa mu Rwanda rero ituruka, amakuru avuga ko ubusanzwe kugira ngo gaze itekeshwe iboneke baba bafashe ibikomoka kuri peteroli bakabitunganya hakavamo lisanse, mazutu, peteroli ndetse peteroli isanzwe icyitwa jet A1 ikoreshwa mu ndege ndetse na gaze. Inganda nyinshi zitunganya iyi gaze ikoreshwa mu guteka ziherereye muri Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere ku isi cyohereza gaze nyinshi ku isi.
gazi ikoreshwa mu Rwanda izanwa mu karere na sosiyete yitwa Geogas, niyo ifite ibigega ku byambu. U Rwanda rukoresha gazi ituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iramutse ituruka mu bihugu by'Abarabu hahita haba ikibazo mu gihugu ako kanya, kuko kugeza ubu nta bigega u Rwanda rugira bibika. Bivuze ko hagize imbogamizi iba mu buryo gazi yinjira mu gihugu, nta cyumweru na kimwe cyashira ingaruka zitagaragaye. Kuba nta bigega biri mu Rwanda bibika gazi bituma abayinjiza mu gihugu ari nabo bagena ibiciro byayo bashingiye ku buryo bayiranguye. Mu gihe haboneka ibigega birashoboka gazi yashyirwaho ibiciro nk'uko bigenga kuri lisansi ndetse na mazutu. Ariko kuri ubu mu bakoze mu by'ukuri analize cyangwa se bagiye bavuga ku bijyanye na gazi, bavuze ko bitewe n'uko gazi ituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba nta bigega bihari, bityo ibiciro bikaba byatumbagiye. Mu by'ukuri iyi sosiyete yitwa Geogas ibasha kugeza ibijyanye na gaze muri aka karere, mu by'ukuri niho izamuka ry'ibiciro riri guturuka. Bamwe rero ntabwo bagiye bishimira mu by'ukuri rizamuka ry'ibiciro, hari ababihuje n'ibibazo byabayeho. Mu by'ukuri hari ababihuje nyine n'ibibazo byabayeho biri kuba mu burasirazuba bwa Kongo. Bavuga ko byaba bifite aho bihuriye n'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye u Rwanda. Mu by'ukuri abandi bakavuga ko bidashobora gukunda, kubera ko bavuga bati ntabwo ari byo, ni ibifitanye isano n'intambara iri kuba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran. Ibyo byose rero mu by'ukuri bikaba ari bimwe mu byagiye bivugwa cyane. Hari icyo u Rwanda rero rwavuze nyuma y'uko ibiciro bizamutse. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yasobanuye ko intambara yo muri Iran muri kugira ingaruka ku bukungu bw'u Rwanda, haba mu buryo rwohereza mu mahanga n'ibyo rutumizayo, kubera izamuka ry'ibiciro ku isoko mpuzamahanga, kandi ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bigiye kwiyongera. Uyu yahise asobanura nta gutinda ko u Rwanda rugomba kwitegura izamuka ry'ibiciro. Yasobanuye ko Abanyarwanda bakwiye kwitegura ko hazabaho impinduka, ariko ko bidakwiye gukangarana. Ati tugomba kwitegura ariko tudakangaranye. Yakomeje ati kiriya kibazo kiri kugira ingaruka mu buhahiranire mpuzamahanga, cyane cyane ku bijyanye n'ingufu n'ubwikorezi, bikaba byaramaze kugira ingaruka zigaragara ku biciro, kuko isoko mpuzamahanga cyane cyane ku biciro by'ibikomoka kuri peteroli na gaze. Yasobanuye ko ku Rwanda iyi ntambara iri kugira ingaruka ku Rwanda ku buryo bubiri. Burimo kugira ingaruka ku bicuruzwa byoherezwa mu mahanga, aho zimwe mu nzira zamaze gufungwa zirimo nk'ibyoherezwaga muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Uburyo bwa kabiri ni ubujyanye n'ibyo rutumiza mu mahanga, ibiciro byazamutse ku isoko mpuzamahanga, bityo no mu Rwanda bitazabura kuzamuka. Ati izo ni ingaruka turi kubona zishobora kuzaba ku bukungu bw'igihugu cyacu. Biteganyijwe ko bizagira ingaruka ku bukungu bw'isi muri rusange, aho biteganyijwe ko bizava kuri 3.3% bikamanuka bikagera kuri 2.7%. Bizagira ingaruka kandi ku bwiyongere bw'ibiciro ku isoko mu Rwanda, ngo bisobanuye ko bizagira ingaruka hafi kuri buri munyarwanda wese. Ati tugomba kwitegura rero ariko tudakangaranye. Uyu yagaragaje ko Abanyarwanda bakwiye kubyitwaramo neza, abasaba kumva ubufatanye ari bwo bukenewe. Ati ubudahangarwa bw'ubukungu bwacu bushingiye ku bufatanye bwacu twese, tukaba dusaba Abanyarwanda gukoresha neza ibikomoka kuri peteroli dufite, harimo no kuba ingendo zimwe zitari ngombwa twazihagarika, cyangwa tukaba twatangira kwitabira kugenda mu mabisi. Yasobanuraga nyine ingamba zikwiye gufatwa. Yasabye abacuruzi kutazamura ibiciro ku buryo budafite ishingiro. Abaturage nabo basabwe kwibanda ku kugura ibikorerwa mu gihugu imbere. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bigiye kuzamuka. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin yasobanuye ko igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli mu Rwanda kigiye kuzamuka kubera ingaruka y'intambara muri Iran. Ati yego ibiciro biraza kuzamuka, atari ukubera ko twashatse kubizamura gusa, ahubwo kubera ko ariko isoko ririmo kubyerekana. Ibiciro biraza kwiyongera kugira ngo dushobore kubona uburyo bwo kurangura. Yasobanuye ko mu minsi ishize intambara itangiye, aho kuri ubu imaze kuba 30% ntacyo u Rwanda rwahinduye ku biciro, kandi mbere ko itangira
akagunguru ka lisansi kaguraga amadolari 70, ariko kuri ubu kageze ku madolari 111. Byumvikana ko byiyongereye. Yasobanuye ko ibiciro bikomeje mu gihe iby'ibikomoka kuri peteroli biramutse bitazamutse abacuruzi bo mu Rwanda batazashobora kujya kurangura. Ati abacuruzi bacu dukomeje kubaha ku giciro cy'uyu munsi, bashobora kudashobora kurangura, ariyo mpamvu twagerageje uko dushoboye kugira ngo tubashe kubabonera n'amafaranga ngo babashe kurangura. Igiciro kiri ku isoko uyu munsi ntabwo kitwemerera gukomeza gucuruza ku giciro dufite uyu munsi. Mwibaze bikomeje kubaho hashira amezi 2 cyangwa 3 ugasanga ntabwo tukiri ku isoko kubera ko abacuruzi bacu bataranguye. Yerekanye ko nubwo bimwe mu bihugu biri guhura n'ikibazo cyo kubura ibikomoka kuri peteroli, u Rwanda rufite ububiko buhagije bwarufasha nibura mu gihe cy'amezi 6. Yashimangiye ko kuzamura ibiciro bigamije gufasha ubucuruzi kubasha kurangura kugira ngo hirindwe mu gihe intambara yakomeza igihugu cyahura n'ikibazo cyo kubura ubushobozi bwo kubona ibikomoka kuri peteroli bihagije. Tariki enye Werurwe 2026 nibwo u Rwanda rwashyizeho ibiciro bishya ku bikomoka kuri peteroli, aho urwego ngenzuramikorere RURA rwatangaje ko litiro ya lisansi yagumye ku 1989 mu gihe iy'amazutu yageze ku 1948. Tariki enye Werurwe 2026 nibwo u Rwanda rero rwashyize ibiciro bishya ku bikomoka kuri peteroli. Basobanura rero uko ibintu byifasha. Ati ibiciro rero birimo biriyongera. Urwego ngenzuramikorere RURA rwatangaje ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli, aho litiro ya lisansi ngo yageze ku 2303, aho yongereho 318, mu gihe litiro y'amazutu yageze kuri 2208 na plutôt na 5, bivuze ko yongereho 257. Rero bikaba byari byatangajwe nyuma ho gatoya yuko byari byavuzwe ku biciro bishaka kwiyongera. RURA yatangaje ko iminuka mu biciro zatumye hanavugururwa igiciro fatizo cy'ingendo mu bwikorezi rusange. Ibi biciro by'ingendo bizatangira kubahirizwa ku itariki 6 z'uku kwezi kwa 4 umwaka w'2026. No kuvuga ku munsi w'ejo nibwo ibiciro bizatangira kubahirizwa. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva ku itariki 6 Mata nibwo yabwiye abanyamakuru ko iki kibazo kiri kugira ingaruka ku bukungu bw'u Rwanda, aho yasobanuye ko u Rwanda iyi ntambara iri kugira ingaruka ku bicuruzwa byoherezwa mu mahanga, aho zimwe mu nzira zamaze gufungwa zirimo nk'ibyoherezwaga muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ati uburyo bwa kabiri ni ubujyanye n'ibiryo rutumiza mu mahanga, aho ibiciro byazamutse ku isoko mpuzamahanga, bityo no mu Rwanda bitazabura kuzamuka, aho yateguje rero abanyarwanda muri rusange kwitegura ko mu by'ukuri ibiciro bigiye kuba byarushaho kugenda bizamuka. RURA rero ikaba yashyize hanze urutonde, no kuvuga rw'ibiciro bishya, urutonde rw'ibiciro bishya bijya kujya bikoreshwa. Urwego ngenzuramikorere RURA rwatangaje ibiciro bishya by'ingendo bisimbura ibyari bimaze imyaka 2 bikoreshwa. Izi mpinduka zije zikurikiye izamuka rikomeye mu mateka y'u Rwanda y'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, kuko bwa mbere lisansi na mazutu byarenze 2000, kimwe kikagera kuri 2303, ikindi kikaba ari 2205. Mu mujyi wa Kigali umugenzi azajya yishyura nk'uko bigaragara amafaranga 590 kuri kilometero, mu gihe mu ntara azajya yishyura ari 458. Mu Rwanda ubu urugendo ruhenze kurusha izindi ni uruva Nyabugogo rwerekeza i Kamembe, ariko runyuze i Huye umugenzi azajya yishyura 11,445. No kuvuga umugenzi uvuye Nyabugogo agiye Pindura azajya yishyura 10,930, mu gihe ubusanzwe yishyuraga 8,007. Mu mujyi wa Kigali rero umugenzi azajya yishyura amafaranga 590 kuri kilometero. Uvuye Nyabugogo agiye Kamembe ariko imodoka inyuze Karongi azajya yishyura 10,000 n'amafaranga 296, naho uvuye Muhanga agiye Kamembe ariko anyuze i Huye yishyura amafaranga 9,000
na magana atandatu n'atatu, mu gihe ubusanzwe yari ibihumbi 790. Uvuye Nyabugogo yerekeza i Mushubi azajya yishyura amafaranga 9524. Avuye ku bihumbi 732. Naho kuva i Rubavu ujya i Kamembe ni ibihumbi 9 n'amafaranga 9. Avuye ku bihumbi 3652. Uvuye i Rubavu ajya i Karongi azajya yishyura, ngira ngo mvu burya amafaranga ari menshi, azajya yishyura ibihumbi 4950. Naho Nkomero ugana i Karambo ngo ni amafaranga 4851, mu gihe uvuye aho bita Gakeri yerekeza Nyamasheke ngo azajya yishyura ibihumbi 5881. Ni urutonde rurerure rw'ibico bigiye bitandukanye byakomeje kugenda bigaragara. Ubwo muraza abashaka kurubona baraza kujya ku rubuga rwa RURA